Ilo wenga reming sore mkanalo na FM na inongo tumina tsena kubila ya kumemberi nikalanga pet matebola engwana smart waji mo shtango mo shingirtano wachacha na makuna wandanda ziming sore mena kwa mkela kwa ronga insala stitch churko kusukala Gauteng eMpumalanga in Northwest Limpopo na kuma audio streaming ya mkanalo na fm.co.za na kwa Afrika Wa Vulavula na mutla kuri rabontlani kako hoza faras mala mulela maungo ya tele mingisiro mgaralo na November Eastern Cape ANC baya kanhlengeletano leyi vengiyita vapfuna ku va va hlawula vurhangeri byintshwa lebyi nga ta siva va lava va nga huma mi ta tsundzuka ku ANC a Eastern Cape hetelele yi hangalasiwa ivi se ku va na leswi vengeri i task team hi ndlela yole se hi ta twa ku loko hi vuya emusumbunuku ku ta ku ri vamani lava nga ta va kha va arhangela hi ndlela yaleyo. University ya Venda yi tlangela 40 wa malembe naswo hi lava ku bula na Dr. Takarani Jaga va vulavulela university va byela kahle kahle ku tlangela loku ta ka ku endleka yini hi ndlela yoleyo nako swi vula yini ka vaaki va machudeni na lava va tsakela ku dyondza ku ya amahlweni hi mhaka yoleyo. Kasi ke handle ka sweswo mingisero mungana lona FM hi ta va ka hi bula na va nhlangano wun'wana wa Iptasau lava vengeri va vilerisiwa hi ku ongeti kuna matholele yan'wana ya nga fambangi ku kahle loko ku ka ku thoriwa vanhu lava nga le ku korhokeleni mi ta tsundzuka ku ku na khampani leyi ri ko laha Giyani ya Khatu leyi nga hetelela yi suka loko se yi sukile ku ta xiyenge xin'wana xintshwa lexi xi nga ta va xi kha xi yisa mahlweni timhaka ta mphakelo wa mati edorobeni na le migangeni ya Giyani hi ndlela yeleyo se sweswo swi hetelela swi endla leswaku ku va na swihehlo swa ku ongeti ku na vanhu lava hetelelaka va thoriwa ku ve va thoriwa va ri va muganga wun'we ku ve project leyi i project leyi khumbaka miganga leyi nga ya tiwadi ta 31 ta Greater Giyani Municipality hi ndlela leyo se lava ku bula na nkulukumba Austin Mabasa va hi byela ku endleka yini hi ta lava na va Northern Water Construction na va Greater Giyani kambe in themba sweswo swi ta va swi ri swa ku famba ka nkarhi hi ndlela yoleyo mani nga heti nkarhi mingisero mugana lona FM ni amukela Dr. Takarani Jaga hi twa ku va ri yini vona kusuka leyi a University ya Venda khaleni ka khaleni a hi pfa hi ku i University ya Venda ya Science na Technology se swi vuya swi cinca vo dokotela nhlekani minjhani na vayingiseri va munghana lonene a yi pfukile mani nana hi pfukile a khensa swinene dokotela mina no vilerisa hi ku a mi hi rhambango hi ta dya nyama mani a mi fane mi hi rhambile ku na hina hi ta dyela ka ntirho wa siku ra namuntlha university yi na ntirho namuntlha byelani vayingiseri i wa yini ya hi ntiyiso swa ku namuntlha ku na ntirho la University ya ka Venda ntirho lowu u rhangela main event ya ku celebrate 40 years of existence ya University ya Venda. The main event yona ita va yi 27 ta October so namuntlha ntirho lowu wa ku rhangela main event it's intended swa ku vice chancellor wa hina Dr. Bernard Ntambeleni va provide a highlight of achievements over the past 4 decades more la University ya ka Venda va engage na ti representatives from different media houses iva kombisa swa ku University ya ka Venda i huma kwini ile kwini sweswi i ya kwini so iva vonisa na the oldest buildings la campusini na ku sweswi swi famba njhani mayelana na construction as part of improvement la university ni tsakela ku na swi tiva ka hetela ku vulavula hi swona kambe a ni lava kwala ka construction ku le ku akiweni ka yini ku akiwa ti-residence kumbe ku akiwa titlasi ku akiwa yini no ku akiwa ti-res ti-lecture halls na ti-laboratories se namuntlha hi ku mo vulavula mi kunguhatela siku leriya ra ti 27 ta October ku hi nga langutela yini sweswi hi vonisa swa ku apart from development la campusini over the past 40 years University ya Venda has produced a lot of people vo tala va vona today occupying strategic positions both in public and private institutions so hi vonisa na ku swa ku
He offer another programs to hambana in different areas. The programs to fanana agriculture, commerce, law, management sciences, health sciences, human and social sciences. Ka tidyondzo leti hinkwato ku na leti mi tindlaku ti ri distance learning? A hi na distance learning, mara leswi hi nga swi vula hi ku since 2020 hi mhaka ya COVID-19 University ya Venda had to devise strategies sa ku hi continue na teaching and learning ya hina through multimodal teaching. So yona intela sa ku apart from attending classes ya swi kota ku provide online learning na teaching, but haina distance learning. Se loko hi ka hi hetisela dokodela hi swihi leswi mi nge ri ka vayingiseri va Munghana Lonene FM a mi fambi mi nga va byelangi? No, ibona sa ku it's important sa ku hi byela vayingiseri va Munghana Lonene sa ku 40 years leyi a ni ri ku na saying ya ku life begins at 40. Na University ya Venda na yona loko hi languta ndzhaku la hi huma kona swa kombisa swa ku indeed University ya Venda has achieved a lot, and leswi swi include na partnership locally na internationally, and mastiva ngopfu swa ku ri University ya Venda is one of Munghana Lonene's best friends. Sweswo a swi tiva hi yo mhaka na ti 27 wun'wana wa minongonoko ya Munghana Lonene FM yi ta veka yi haxa kwahala university. Yeah, no, that is not negotiable. I'll say that Munghana Lonene yi ta va yi kona la. No, hayi na swi twa a ni nge vileli ngopfu ku namuntlha hi siku ra nyama yo tala ya ti 27 i cancel swinene dokodela. Inkomo i dokodela Takalani Dzaga lava hi bula na vona va suka University ya Venda va nge ri namuntlha ku na swibumabumelo ku na nkarhi wa ku va university ku ya hi vice chancellor va vulavula na swiyenge swa ku hambanahambana kusuka ka timhaka ta vuhangarasi bya mahungu ku endlela leswaku va kota ku va lemukisa na timhaka ta ku va tivisa ku hi ti 27 ta October ku nga siku ra 27 ra n'hweti leyi ya Nhlangula ku ta va ku kha ku tlangeriwa 40 wa malembe ya university. Swi nga leswi va ta va kha va wa komba swilo swa ku hambanahambana ku katsa na miako na nhluvuko lowu nge le ku yeni laha university hi ndlela yeleyo ku langutiwe ngopfu ka timhaka ta ku lulamisa lomu ku dyondzeriwa ku kona, ku lulamisiwa lomu vadyondzi va dyondzaka kona. Mi ta tsundzuka ku i yin'wana ya mintlhontlho leyi talaka ku va koho ka ti-university ku nga ri ya University ya Venda ntsena kambe ti-university ku angarhela laha vadyondzi va fikaka va hlangana na mintlhontlho loko swi ta ka timhaka ta mphakelo wa timhaka ta ndhawu yo tshama eka yona hi ndlela yo yeleyo. 0152971855 mahungu lama kumbexana nga va ku ri na wona hi ndlela leyo. Tinhlayo ta COVID-19 ti le ku tlakukeni xiyimo xo chavisa swinene. Tolo hi fike kolomo ka ku tlula 9 wa magidi ya vanhu lava va nga phatsamiwa hi xitsongwatsongwana lexi. Leswi vulaka ku leswaku i xiyimo xo tika swinene loko hi languta eka timhaka ta mavabyi ya mavabyi lama ya vangiwaka hi xitsongwatsongwana xa COVID-19 hi ndlela yoleyo. Kambe ke na ndhawu leyi rihanyo na yi tise swibumabumelo leswi swi langutanaka na timhaka ta ku xana hi nga yisa kwini mahlweni ku va hi vona ku hi lwisana na xitsongwatsongwana lexi. Van'wani va vulavula hi timhaka ta nkoka wa nsawutiso. Xana wena u sawutisiwile ke nako loko ku ri ka u sawutisiwangi swi nga va swi vula yini, u tiyimisele ku yisa kwini mahlweni loko xiyimo xi te tani. Swin'wana swa leswi kumbexani hi nga ta va hi kha hi swi languta ku ya amahlweni. Kambe ke mhaka leyi lava ku vulavula hi yona i timhaka leti ta swihehlo swa ku ongeti ku na van'wani va nga hetelela va nga thoriwi kahle eka tindhawu tin'wani eka timhaka ta mintirho leyi a yi fanele yi angarhele vanhu hinkwavo, kambe ke yi tikomba ongeti se yi voyamela tlhelo ro karhi. Hi ta titwisa. Xana u mutirhi wa mfumo? Joina Ikumeka timinetse ntsena ku bela ora ya 12 nongonoko ya Afrika wa Vulavula mbatwile Dr. Dzaga lava kha va vulavula. Kambe ke hi lava ku twa n'we ku mirini ni khome xiviko xin'wana laha ni nga rhumeriwa na xoho xi vulavulaka hi timhaka leti lexi xi huma eka papila kahle papila leri a ri kongomisiwe ka masipala
wa Mopani lowu ku ya hi xiviko lexa musirhelelo wa vaaki ve nge ri va fanele va hlamula ku hikokwalaho ka yini ku ri na matholelelo ya muxaka lowu matholelelo ya kona loko ku ya hi xiviko lexi ni nga xi khoma laha xi komba ku loyi a nga thoriwa laha i chomiya loyi a nga thoriwa laha i xaka ra luya loyi a nga thoriwa laha i munghana wa luya loyi a nga se ivi ni ti vutisa ku loko ko va ku ri ntiyiso swilo leswi swi vula yini swi vula ku lava va nga ri ku na maxaka va nge koti ku thoriwa ke ku fana na yaleyi lava ku vulavula yona namuntlha ku loko ku ve i ntiyiso ku ka wadi yin'we ku thoriwe vanhu va ku fika 9 ivi va katsa na loyi ve nge i CLO na ye va 10 tiwadi letin'wana ta 31 ku thoriwe vangani nako ku thoriwe 9 ivi loko va hlangana hinkwavo ni vula ku wadi yin'wana na yin'wana yi thoriwe vanhu ku CLO ka vula yi nge thoriwi ku va loyi a nga ta ba ka wadi yin'wana na yin'wana kambe loko ku ve ku thoriwe wadi yin'wana va thoriwe va ri 9 ka wadi yo karhi letin'wana tiwadi ku thoriwe va ri vangani naswo va fike njhani ka xiyimo xo xolexo vanhu va thoriwa un'wana na un'wana i la ntirho and un'wana na un'wana i ringanerile ku thoriwa loko ku ri wa fikelela swilaveko kambe xivutiso i ku loko ku ve mhaka leyi ntiyiso hi fike njhani ka xiyimo xa ku fanele ku thoriwa vanhu ka wadi yin'we ku ri na tiwadi letin'wana hi kumi nomboro ya lava va Northern Water Construction kambe nomboro ya kona yi le ka voicemail se ta va kha hi ringeta ku vona ku hi va kuma njhani ku ya emahlweni kambe tatani Mabasa hi ta bula na vona ku nga ri khale hikuva van'wana va lava va nge va vilela hi mhaka leyi kumbexana n'we mi tivaka swo tiva a ha ri na 10 timinete hi nga siya ka tatani Mabasa mi nga hi byela leswi n'we mi tivaka swo kwala mi nga kona kambe xivutiso i ku hi fika njhani ka xiyimo lexi hi fika njhani ka xiyimo lexi xa ku ta fika ku thoriwa vanhu nthemba va masipala wa Giyani navo va ta hlamusela ku va fike njhani ka xiyimo xa muxaka wolowo kambe loko ku ve i vukungundwani leswi swi nga endleka swi vula ku tanihi tiko tanihi masipala tanihi vaaki va Giyani a ku na la mi ya kona hi ku swi ta vula ku loko n'we mi nga ri na loyi a mi tivaka kumbe loyi mi nga n'wi tlakula ku nga va ku ri hi tlhelo ra timhaka ta tidyondzo kumbe titlhelo ra tipolitiki swi vula ku nga vi na la mi nga ta humelela kona a hi mi twaneni le ka 015-297-1855 tirhisani mathevula dp at sabc.co.za at Afrika Munghana i Twitter handle hi ndlela yeleyo kambe ke hi ta bula na Mabasa sweswi ya fukupila wara ya 12 ho va na ku pfumela ku ri lava nga ta va ri kona va ta va kha va kumeka hi fanele hi twisisa ku tanihi rixaka hi fika njhani ka xiyimo xa muxaka wolowo hi fika njhani ka xiyimo xa muxaka wolowo na n'we kumbexani mi nga thoriwa mi ri nkaye ka tiwadi letin'wana hi byeleni hi ku a swi onhi phela loko masipala wo fika wu teka xiboho xa ku wu avelana na tiwadi leti hinkwato va tholana va ri ku famba ka ku tekiwa 99999 hi wadi a hi xiphiqo xoxolexo lero hi nge vileli hi vilerisa hi ku thoriwe vanhu va nkaye ka muganga wo karhi wu ri woxe kumbexani ho ka hi nga tivi ku na la kun'wana va thoriwile ke ku ya hi xiviko lexi hi nga na xona la va ri khampani leyi nge le ku pfuneni ka ku va yi hetelela yi yisa mati eGiyani leyi nga pfala vakhatu yi hetelele yi kuma leswaku ku thoriwe vanhu va 10 vo suka ka muganga wa ka Mugongoma 2 va suka ka Mageva wun'we u suka a Bambeni va ku Mugongoma na Mageva na Bambeni ve le ka wadi yin'we ku nga wadi 24 aka Greater Giyani Municipality se incini xo hlawuleka xa wadi 24 xi endlaka leswaku ku hetelela ku va va lava thoriwaka va ri voxe ka ntirho lowu khumbaka vaaki hinkwavo va Giyani hi leswi kumbexani ni nga tsakela ku twa swo Giyani a ni vuli doroba ra Giyani ni vula masipala wa Greater Giyani leyi nga na tiwadi ta 31 loko ni nga hoxisi 31 hi fika njhani ka xiyimo xoxolexo a hi mutwaneni hi le ka 015-297-1855 kumbe mi tirhisa mathevula dp at sabc.co.za at Afrika Munghana i Twitter handle a ku na wadi leyi nga laveki ntirho loko a mi lo ka tiwadi ta 31 moku ka project leyi hi ta teka lava va ya hala
ka project leyin'wana hi ta teka vatiwati kumbexana na sweswi va endlise swona hi ta twa vona loko nkarhi wa ku wu ta fika kambe hi amukeleni loyi mingiseri nhlekani Ahee minjhani? pfukeni minjhani sesi wa mina Pfukile. I can't Mina no va na marito ma mina a hi wona leyi tshuki ni vulavulaka hi yona. no inkomisesa swi na mhaka twanana nethu Hina hi na problem ya mati ka muganga wa Phugwani Govani na bevula ku ya kwala ya mara problem leyi nga na yona i ku boxiwe mati a hi ku munhu a nga boxa mati mo va munhu wa njhani ku na kova lowu nga hala ya a showground. ni kombela mi yimanyana kahle sesi ku na moya lama nga koho se swi endla ku hi nga koti ku mi twa kahle Ku na phayiphi leyi nga a showground. Phayiphi liya ku na leyi humaka mati nga tshama thangi mara ku na leyi nga boxiwa loko ku mi fika mi kangetela kona xidiron'wana a xweni no tala ene loko mi heta ku kangetela phayiphi yaleyo ni chela ndzeni ka kova ene yi kule swinene i phayiphi leyi loko ku yi boxa lomu xikandzeni yi boxaka hi yona yi va yi kha yi nghena mitini yi kha yi nghenisa sweswo mara hi le ka tatile se a ni swi tivi ku loko ku yi kha yi halakisa sweswiyani yo ka va nge tshama va yi vona or njhani ku mati hina a hi le ku makumeni ene mati lama khuluka ku laha ku veriwa leri i mati ya masoreji ku i mati manene lama nga basa hi kwihi kwalano mi vulavulaka hi kona loko mi nghena a showground ku na thangi ri nga kona laya va khaleka ku ri a ku ri dibira tihomu loko ku nhlaya ku na xiphayipani xi kangeteliwaka xo mara loko mi fika laha a ku nga xi voni ko thomiwa thayiphi kunene loko mi rhela mi ya le koveni leyi ku na laha ku nga boxiwa ku ve ri ku na xitimi mara xitimi lexa ma a ni voni xi byariwe nchumu ku boxiwa mati lama ene me le ku halakeni swinene man'wani ve ri i timbirhi tiphayiphi mara mina ni vone yin'we kambe mukhanselara wa n'wehe hi kwihi a nga swi voni a ni swi tivi ku vo ka va nga yi tivi kumbe xa njhani before a tholiwa mukhanselara la nga ko sweswi phayiphi lera lembe leri nga hela a yi ri ku halakeni se swi vula ku vembe na masipala wa Collins Chavani ve le ku tshikeni mati ya halaka ya lama ya nge le ku kaleleni vaaki ku tlula lembe kumbe ku tlula tin'hweti ta loko hi sungula hi loko ku ri ku November December January February March namuntlha April i May swi vula ku ntsevu wa tin'hweti hinkwato mati lama kha ma halaka hi nga tivi ku ma sungulerini a ni swi tivi na ku ma sungulerini ko va ku mavona loko se hi kha hi hlupheka hi famba hi ze hi ya fika kwele hi ya kama ti mi kuma ku laha ku kona ku pfalaku ku tele i ve ke ni yi rhelela leyi vitaniwa leyi ku ve ni yi rhelela kona loko mi heta ku kangetela phayiphi ni chela ndzeni ka kona ya hi le ku rhangeriweni no ni mi twile mani ni mi twile mani ni mi twile mi nga vilela ku khomanyana hi kuma nomboro ku hi ta kota ku vutisa swin'wana ku ya mahlweni a mi vilelani until loko yo ntsena airtime okay khoma ntani a yi nge mi tivi va ta teka sweswi ai hi le ku rhangeriweni ne ya enhlekani hi mi amukerile ka Munghana Lonene FM enhlekani hayi a ka ha ri na munhu la alright hi mi amukerile munhu loyi i lo khoma a nga lavuli kambe hambiswiritano ni byeleni hi rhangeriwa hi vamu kahle yowe yana hi le ku rhangeriweni hi ku rhangeriwa leswi i ku va na varhangeri mati ya halaka tin'hweti ta tsevu hinkwato ma nga ri na xiphiqo a swi na mhaka hikuva a ni vaaki va kha va nga ma kumi kaya a yi khona va ka hina mani a yi khona swin'wana swo fanele swi lulamisiwa la swin'wana swo fanele swi lulamisiwa kambe hambiswiritano yimani hi twa lava hi nga siya mahungu ya misava enhlekani hi pfukeni n'wina minjhani boti wa mina a ne mi twi papa Bukete timhaka ta ku tholana i tiko hinkwaro n'wana mani i tiko hinkwaro a mi nge ri sili mi ri kota n'wana mani mina ni hlamula laha me ni tirhaka kona laha ni tirhaka kona me ku thoriwe munhu wun'we wa ku huma handle ne hinkwavo va te va ta tholana hi bichana ku chachiwa lowa haleni
ku ngheneliwa la ku tsakiwa la mi nga yi cincisi papa na mitwa sweswi mi vulaka swona sweswo case yaleyi hi vulavuleni ngopfu hi yona kambe hina sweswi hi le ku vulavuleni hi vanhu lava hi nga va vhotela lava va nga voteriwa hi hina tanihi vaaki va tlhela ku va nga hi korhokeli ku ya hi leswi va fanele va hi korhokerisa swona hi laha hi nga kona yaleyo hi vulavule ngo hi yona kwala moyeni walowu sweswi hi le ka lava hi nga va thola lava tikhampani kumbexani va nga tirhisa matitwelo ya vona ku mina ni lava ku kuma profit loko va ri ti-capitalist na yini kwalano a hi kona namuntlha hi laka ku vanhu hi va nyike matimba hi ku va vhotela ani Greater Giyani a yi voteriwanga mungongoma ntsena Greater Giyani yi voteriwe ka ti-ward letin'wana hinkwato ta 30 loko hi susa leya ka mungongoma ya ward 24 se bona va le ku vuyeriweni hi yini kwihi hi fike njhani ka xiyimo xa ku loko project yi huma yi kutani yi fanele yi thola vanhu va ward yin'we va ri 10 swi nga va swi vula ku na le ka ti-ward letin'wana va thoriwe va ri 10 na hi laha hi nga koho sweswi miyingiselo mi nga yi hambukisi mi yisa sweswo swa ku ku thoriwe vanhu va le hi vulavule ngo hi swona kwala mutini walowu kambe sweswi hi tweni ku mahungu ya vura yin'wana ta emisekweni kusuka kwalano hi vuya na Mabasa endzhaku ka leswi nongonoko wa Afrika wa vulavula wu ya emahlweni endzhaku ka mahungu lawa khenseni hlolwani fanele magayisi khenseni swinene tinhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara yan'we i va ni amukela nkulukumba Austin Mabasa va suka ka nhlangano wa vatirhi wa FSAW lava va nge ri na vo va lava ku angula ka mhaka leyi bulaka yona va se ni hleka ya hlekanisa muhaxe na vayingiseri i mi rambili laha endzhaku loko hi vone mi kha mi kombisa ku ka mi nga tsakisiwi hikuva ku ri na vanhu va muganga wun'we kumbe wadi yin'we va kumeka va thoriwile ka project kambe ke hi nga se fika kwalano hi nyikeni xifaniso xa ku kahlekahle timhaka leti ta ku vilela ka n'weti sukela kwihi a khensa muhaxi ku va mi nyika nkarhi na ku angula ka mhaka leyi mi vulavulaka yona ka vula i ntiyiso ku vilela hi nakona hikuva hi ri vaakatiko va Greater Giyani laha hi fambisiwaka hi Mopani laha hi nga na project leyi yi vitaniwaku bulk water construction leyi mi ta tsundzuka hi 2014 ku vi na Khatu civil leyi nga ta yi ta endlela project leyi ku hi ta kuma mati la a mugangeni wa Mopani na Venda so andaka loko Khatu yi tirhile ntirho wolowo yi nga tirha wona yi fike yi kombisa xiviko xa ku a ya ha koti ku hakeriwa hi lipelle lava a ku ri vona a va fanele va va nyika mali ku ya mahlweni na ntirho wa ku va hi nyika mati la Greater Giyani kumbe la Mopani ne le Venda so andaka loko va spendi 3.2 billion leyi mi ta tsundzuka ku vi na xiviko xa SIU report leyi nga kombisa ku no va lavi ku va endla ti-claim against ti-company letinharhu ku nga vona va lava Khatu civil na va South Zambezi lava a va subcontract aka this project ku na mali ya 2.2 billion leyi va nga yi tirhisa leyi nga account-wangiku and loko va nyika report ya vona va kombisi ku project yi le ka 96% hi ku ya leswi va nga tirhisa swona ku hi ndlela yin'wana mati hi nga ma kuma anytime soon mara loko se ku ya ku langutiwa the real job ku kumeka ku leswi va swi vulaka vo vulavula 96% ya le maphepheni mara hala groundini ku hava na nchumu so hi swona swin'wanyana swi nga vuya swi ndla ku Khatu yi nga ha yi mahlweni se ku va ku ri na leyi nga ta yi ta nghena yi replace Khatu hina lexi hi nga fika hi twa xona loko minister Senzo Mchunu va kombisa va ku va ta kombela ku ngeteriwa 1 billion ku project leyi ya mati yi kota ku ya mahlweni ku vaakatiko va Giyani va kota ku kuma mati va tlhela va kombisa ku swi nge teki nkarhi wa ku leha so leswi swi nga vuya swi humelela after loko ku ngheni this northern water construction hina a hi expecta ku ti-procedure kumbe va ta va dyondzini ka ti-predecessors ta vona ku lava va tsandzeki ntirho hikuva va va na makwanga na ku va va nga lavi ku tirha ntirho lowu va nga tela wona haleni so na vona lava va fikaku va tikoma ingaku va wela aka leswi predecessor ya vona na yi tirhisa xiswona swa ku a va lavi ku landzelela mi ta tsundzuka ku vi na ti-local government election laha ku nga fika ku cinciwa vafambisi kumbe varhangeri hi ku ya hi ti-ward so lexi xi nga vuyela lawani xi fika xi hi hlamarisa i ku
andaka lava va nga teka the new administration leyi nga fika yi take over from Cattle Civil yi famba na construction north va endlile structure leswi a swi kota ku pfuna ntirho lowu ku xiyenge xa vaaki xi kota ku va xi tiva ku hala ka mati ku va kha ku humelela yini la a ku ri na water forum leyi a yi reporta kumbe a yi tshama ka ti-meeting ta loko va nyika ntirho lowu va nga wu tirha hala ka Cattle Civil ku sweswi hi tirhe kusuka la hi ta fika la even then va hi informa hina hala as vaakatiko ku hi kota ku swi twisisa ku sweswi swi tikomba ku project leyiwa yi nga tisiwa haleni hi nga kota ku kuma mati anytime soon so andaka ka this new administration lava va nga kona sweswi swi tikomba nga a va la ku tirha na vaakatiko kumbe ku hi engage hi mhaka ya ku hina hi former part as a stakeholder because hi ti-beneficiary ta this project hi mhaka ya ku yi tikwa laha hina hi tshamaka kona yes so hina haleni aka xivandla xa iptasawu kumbe hina hi nghena hi mhaka ya ku hina hi yimelela vanhu lava hi ngo i vatirhi loko mi languta la nta nyika xikombiso hi Basic Condition of Employment Act 75 of 1997 laha yi komba kahle ku yi nyika malunghelo ya ku va na ku tholana kumbe ku thoriwa loko ku faneleke ku nga vi hi ku ya hi tihlo kumbe hi nghohe aka munhu un'wana na un'wana loyi a nga mutshama tiko wa South Africa kwalaha ka the very same section 23 of 1 ya Constitution ya Republic yi kombisa kahle ku a ku nge vi ku langutiwa ku loyi i munghana wa mani kumbe loyi i tshukini kumbe loyi i wa rihlaza hinkwenu hi mhaka ya ku va hi ri vaakatiko ha qualify so new administration leswi yi nga fika yi endlisa xiswona ku va yi teka project leyi ku yisa mahlweni yi fiki yi nga lavi ku consult na vaakatiko kumbe ku hi hlamusela ku sweswi ku na swiyenge swa mitirho leswi nga pfuleka laha hi nga ta lava vanhu lava nga ta pfala vanhu lava a va ri kona ka previous administration ku ta kota ku yisiwa ntirho wa mati ku ya mahlweni ku hi ta kota ku hatla hi kuma mati leswi vona va nga fika va endla xona ho hlamala vanhu se va mbale ti-overall ta yelo ve le ku tirheni ene loko se hi la ku cheka va tirha njhani hi ku a lava ku twa ku ta advertisiwa kumbe ku ta navetisiwa swivandla swa mitirho la wadi yin'wana na yin'wana loko yi ri na vona vanhu lava kotaka ku va nga qualify va kota ku apply na vona va participate hi ku project ya leyiwa na hina hi wela ka yona so hi ya hlamala ku leswi se hi nga xi vona sweswi i nga ku benefita vanhu vo karhi kumbe vanhu va tiwadi to karhi letin'wanyana nga ku etiwadi leti tsanana ti fanele ti nga benefit hi ku ya hi maendlele lama ma nga endlisa xiswo hi ta sungula ka poso ya CLO loko munhu languta xivandla xa poso realizing officer munhu loyi a nga fika loko munhu languta xinavetiso xi kombisa ku munhu loyi i fanele a va ri na matric a va ri na computer literacy eve a tlha a kota ku hlaya no tsala so munhu loyi sweswi a fane a aplayela xivandla xexo a hi hleketa ku u ta fane a ya ka interview andhaka loko ku endliwe xinavetiso mara interview a yi vangi kona sweswi ho twa hi maveriveri ku CLO yi thoriwile ene loko hi cheka CLO leyi nga kona na ti-qualification teti nga mention-iwa la a ti kona so loko yi heta vanhu lava van'wanyana va nga fika va landzela hina vanhu vo fika 13 lava nga fika na vona va qachiwa hi yona Northern Construction lava va sukaka ka wadi laha leswi hina a hi swi hleketisa xiswona ku loko va Basic Condition of Employment Act yi kombisa ku un'wana na un'wana a nga muakatiko na yena i na lunghelo ra ku va ku ri na fairness loko swi ta ka matholelo swi vula ku na hina a hi fanele hi nyikiwe opportunity yo apply loko ku ve ho tsandzeka kumbe swilaveko leswi lavekaka hi construction north a hi na swona a hi ta swi twisisa ku hayi swo kumeka kwele ka ward 24 ntsena se mara la swi tikomba nga ku a ku zangi ku va na xinavetiso a ku vangi na ti-interview vanhu vo fika va sayina ti-contract va byeliwa ku sungulani ku tirha a ku vangi na ti-interview hi ku a mi swi tivi kumbe a ku vangi na interview hi ku ma swi tiva a ku vangi na interview mhaka ya ku a swi navetisiwangi hi mhaka ya ku yo sungula leyi hi nga fika hi question ya yona hi liya ya ku sungula poso leya ya CLO loko poso liya yi huma hi lavi ku twisisa ku ti-interviews leti ti endleriwa kwihi ku na lava na hina hale ka tiwadi ta hina va navela ku nghenelela va ta kota ku participate ivi swi endliwa nga ku i swa vanhu vo karhi a swi fanelanga swi tiviwa hi vanhu ivi ku hetelela ku nga ha conductiwi ti-interview ta CLO hi mhaka ya ku na hina van'wanyana a hi kombisa ku
kuna lava hi tiva ku nga ku va na doti qualification ta swo fana sweswi va lava ku tisa kumbe ku navetisa va heta va nga ha yi kumi feedback ya ku se interview yi ta va ya ready ho twa kunene hi manginingini loko hi ya ka construction north leti ofisini ta vona ta le multi-purpose center ku va ri hayi munhu i thoriwa njhani ku ve mite va fanele va rhanga va ya ka interview interview yi endliwa ku va ku azanini leswi ti-CV a hetisa kwala a multi-purpose kwala ka n'wina se interview yi ya zanini ku ve a mi hlamuselangi munhu ku interview yi ta ya zanini hileswaku leswi swi nga xiswona communication yi fika yi nga ha vi clear loko swi ta ka Northern Water na the community ti-interview ti ya zanini njhani a ni kha ni languta advert yin'wana la ya veri i Greater Giyani Community Water and Sanitation Forum leya yi lava CLO loko yi komba ku contact person i le ka Greater Giyani se ti-interview ti ndliwa zanini maka hi laha mi nga ta kota ku vona kun'wana na kona hi question ya ku loko mi languta munhu loyi a nga a contact person aka position ya Northern Water i munhu loyi a ka Greater Giyani ene se hi nga swi twisisi ku se u le ka HR ya Northern Water Construction a ta tirhana le ka Greater Giyani a ri munhu wun'we leswi i refree yimani ni kamba kasi CLO i munhu loyi a sukaka kwihi i sukaka Northern Construction i sukaka Construction North kumbe i sukaka Greater Giyani hileswaku CLO i fane a ta tirha aka Northern Water a yimela vaaki va Greater Giyani a yimela vaaki va Giyani se xivandla lexiya loko hi vulavula hi munhu loyi a fanele a va muhlanganisi swi vula ku ta va ku ri yena muhlanganisi wa hina vaakatiko na khampani leyi yi hi nyikaka vukorhokeri xikan'we na masipala kambe loko a thoriwa sweswiwani swi fanele ku swi tiviwa hi masipala ku thoriwa ma se loko sweswiwani munhu loyiwani a fanele a thoriwa se hi twa masipala ingaku hi yena a tekaka vutihlamuleri bya ku hi yena a fanele a qacha hi ku mi langutana kwalano the inquiry person i masipala a ka ha ri Northern Water se loko hi ya ka Northern Water yi hlamusela ku yi na ti-office zanini ti-interviews ti ndliwa zanini se hi heta hi nga ha swi tivi ku kahle la a nga in charge hi this project is it Northern Water kumbe is it Greater Giyani Municipality no kambe ku ya hi ku landzelela matshamelo ya swilo Northern Construction yi na ti-office seni a Giyani hi mhaka ku yi le ku constructeni a Giyani hi yo mhaka yi teka xiboho xa ku ti-CV ti ya a Giyani leswi swi vulaka ku loko ku ve a va lava ku ndla ti-interview a swi nga bohi ku va ku ti endliwa a zanini hi mhaka ku va na ti-office zanini a ni va na i-service provider ka Greater Giyani leya yi ta va allocata ndhawu va ndla ti-interview correct sweswo swi ve swi nga vi swona kambe yanani mahlweni miri se ku na vanhu lava van'wani va nga landzela lavan'wani va nga landzela a henhleni ka CLO loyi mi ehleketelelaka ku kumbexana na maphepha lama ma nga tsariwa laha a nga na wona leswi hi hlamuselaka swona i ku na hi CLO i suka ka ward 24 na lavan'wanyani va nga landzela va 13 leswaku va suka ka ward 24 vo lo hambana ti-VD ku un'wana i suka ka site ra ka Mnghoghoma un'wana a suka ka Mageba un'wana a suka a Bambini laha swi va ku swa ha ri ward yin'we se problem leyi yi fikaku yi hi karhata ngopfu loko hi languta ku project loko i mpela ho landzelela mikondo ya lava va nga feyila hi hala ku famba kwalaha ka mikondo ya lava nga feyila swi ta tlhe swi hi tlhelerisela kwele ka ku hi nge makumi mati lama ma nga fika va ku na 1 billion swi tikomba nga ku vanhu a va lavi ku hi endlela service delivery va hala ku famba hi trend yaliya hi sukaka ka yona ya ku hi feyirisa ku hi feyirini hi mhaka ya ku hi sweswi swa ti-cater deployment swa ku hi teka munhu eka hi swi vona ku a nga na swona leswi hi nge swi lava loko hi ku liaising officer hi lava munhu a nga na grade 12 a kota ku hlaya a kota ku no tsala hi lavi munhu loyi a ku a ta kota ku nyika information yi kota ku famba yi ya ka community loko ku ri na leswi swi nga ti-complain a kota ku register ti-complain ku sweswi hi bulusi pipe ya gezi kumbe
hi tsemi darata ya xitandi xo karhi va xitandi lexiya va te va ta lava ku compensate munhu walo u fanele va kha kota ku tsala a nota swilo leswiwani ku construction note loko se yi fane yi suka yi va yi kha yi swi tiva ku yi na damage ya leswi yi faneke yi swi control kambe yi mani twisisa leswi mi vilerisiwaku hi ku vanhu lava va 13 va huma ka wadi yin'we a swi vuli ku thoriwe vanhu vangani kahle kwale ka construction note hi ku kumbexani vanhu va lava va 13 mi milela ku va huma ka wadi yin'we mi nga kuma ku tiwadi hinkwato ti fambe ti teketeriwa vanhu va lava va 13 ku hlamula hi nga ti pfinyingi maxi i ku a swi nga ta hi vilerisa loko ku ve haleni ka tiwadi letin'wana nakona a ku humi wun'we kumbe vambirhi kumbe vanharhu loko hi za hi yi kombisa yi hi vilerisa hi ndlela leyi hi swona swi endlaku swi endla a ko va na a personal vendetta ku kumbe hi zonda masipala wa hina kumbe hi zonda ti-officials to karhi i mhaka ngopfu ya maendlelo loko swilo swi nga fambisiwi hi ndlela hi leswi hi faneke hi kombisana ku no lahawani hi ko swi nga hoxeka kona hi ku loko ku ve hina a hi na maxaka kumbe a hi na vanghana lava tirhaka ka masipala swi vula ku a hi nge koti ku tirha kumbe ku participate ka this project hambi na hina hi ri van'wanyani va vaakatiko vo tshama kwala lahawani i mhaka ya ku project yona hi yoxe hi na 55 villages la Greater Giyani yes out of 55 swi vula ku village yin'wana na yin'wana hambi a ku ngo va 55 hi ku huma munhu hi ku vhele vanhu hi tele ngopfu a hi nga ta ringana hamba vo endla ku hi geographically spread aka cluster ya ku ya award 5 hala hi nge hi le ka aka Nkuri at least ku huma munhu wun'we aka line ya vo Mageva ka cluster liya hambi ku ta vambirhi aka cluster leya ku ya Phalaura Road ku ta van'wanyana cluster leya va Xikukwani ku ya Mnyeshe leyi at least ku ta van'wanyana at least ku coverwa ti-geographic spread letiya at least ku va ku ri na vanhu navo va benefita ka the very same project sweswo a swi ta va swi antswa ku tlula leswaku hi fika hi nghena ka xitandi xin'we hi humesa vanhu kona swi ndla nga ku hala kun'wana ko va hava vanhu na methu se a mi lava ku ndleka yini ku ya mahlweni kusuka sweswiwani hi leswaku leswi a hi lava ku swi ndleka i ku construction note yi hi hlamusela ku yi nga va yi endli xinavetiso xa swivandla swa mintirho leyi ya vanhu lava 13 ku fana na leswi hi nga xi endlisa xiswona swa luya wa CLO nakona loko yi swi ndlile a yi hi kombi ti-minutes ta siku leri ku nga conductiwa interview laha va nga kota ku fika va ku lead lava va 13 lava hi vo va nga qualify hi ku ya hi xinavetiso lexiwa loko ku ve swilo leswi a swi ntekangi tiposo leti a ti frizisiwi hi tlhe hi ya sungula kahle laha ku nga ta vitaniwa community hi ya participate na hina ka this project because a yi nge heli project hi langutile vanhu va kha va fika la mahlweni ka hina va endla leswaku i ti-hand picking hileswaku namuntlha loko va twa va nga pfukangi kahle va jika va yimela hi site ra hala swi loko a ku nge vi na munhu la a nga ta accounta loko swilo leswiwani swi hi onhakela kumbe hi nga heti hi kuma mati a ta tlhe hi byeliwa futi ku no ku laveka extension ya project ku ngeteliwa mali muni swi loko hi ta tshama hina ku ri construction after construction ku ta huma construction note hi ta tove ku tata yin'wanyana sweswi hi nga ta a hi swi hambi ku tata mani sweswi hi nga tata kumbe ku tata Dudula project a hi swi tivi swilo leswiwani hi lava ku swi fika makumu ku endliwa swilo correctly Nemetweli leswi hi nga ha ri ku na nkarhi namuntlha hi ta ti nyika nkarhi wa ku va hi lavana lava va northern va construction north kahle hi lavana va Greater Giyani hi twa ku vo va tiva yini hi timhaka letiwani ku ya amahlweni khensile swinene nkarhi wa n'wina buti no khensa hina swinene khensa hi nge hi va live lava van'wana kambe loko ku ri na van'wana lava va tivaka swin'wana a hi buleni hi kota ku tiva ku endleka yini hi ya mahlweni hi anamisa miehleketo hi pfunana ku aka tiko leri ra hina leri loko ku ve himpela ku na lava nga thoriwa va ri va 10 ni ka tiwadi letin'wana a hi va tiveni na namuntlha kwa loko ku ve himpela lowa CLO a nga na wona maphepha naswona a swi tivekeni hi ku hi nge swi koti swa ku tshama ka hayi tlheleriwa ka ndhawu yin'we ya ku lava va tsandzekile hikokwalaho ka ku va nga koti ku fikelela swilaveko ivi swi hetelela swi ya ku siku rin'wana mi ku hayi i 30 wasted years i yini wasted years hi nge swi koti ku jikajika ndhawu yin'we hi mhaka yeleyo a hi mi twenini kumbe ri yini n'we a ni ta ka leswi leyi
Afrika Wa Vulavula. Kuna kulumba n'wana foyina endla nga ku ohleka o va ku jokini last week a ku hi leswi hi tikumisaka swona titenda va kuma ti-kickbacks vakulukumba lava on expenses of vatirhi va hina lava nge le ku hluphekeni hansi hayi ku a va swi tivi tirhi ve le ku compromiseni so then these people va nga humesa titenda va ta kota ku kuma something back a ku na slate rent ya mix slate rent ka security ku na ti-grade u hakeliwa hi grade loko ve municipality na yona yi budgetanga that money ya ku yi hakela khampani so khampani ta hakela vanhu accordingly a yi vuli leswi nga ri ku konaka sweswo so they can't take advantage of our people so then they'll get whatever they are getting back xikongomelo a hi nduma o lava ku twa mavonelo ya wena Afrika Wa Vulavula. hi laha hi nga kona mingisero mkaralon FM 015 salete mina ta nkombo ntsene ku va fika eka awara yan'we un'wana mingisero lo nhlekani nhlekani Simpuki. epfukeli njhani papa Vulavula na Sambani Masangani wa Giyani Economic Development Agency. yes Hi ku twisisa ka hina aka thopiki ya namuntlha i swilo rivaleni ku kahle doroba ra hina ra Giyani kumbe ni nga vula ku ri xifundzatsongo xa Mopani swi fambi kahle swilo swa kona because leswi swi nga le ku humeleleni swa ku va ka tekiwa vanhu va feleka wadiwa a swi tshamisekanga hi ku ya hi nawu a swi fanele swi nga humeleli sweswo a swi fanele swi yimisiwa kambe a swi endleki ku kumbexani ku nga va va tekisiwe ku fana na le ka tiwadi letin'wana mina ni na information ya deep na leswi va swi vulaka hi swa swi tiva ku munhu loyi a ndla sweswo i MLC le ka Mopani na rhangela swa mati na exco member aka Greater Giyani ya rhangela swa mati munhu u ya koleka ti-CV ya tshembisa vana va vanhu mintirho ivi va manipulata water forum leyi nga kona kwala Giyani leyi a yi rhangeriwa hi vo Afrika Mthombi na genge leyin'wana na yin'wana yo tala nga kwalaho so leswi swi nga kona i ku hi na problem a Giyani ya ku ku na swin'wana ntirho wun'wana yi lava deployment u fanele va i wela ka vandla ro karhi ku va i kota ku kuma ntirho swilo swo a swi tshamisekanga maxi hinkwenu taxpayers va South Africa vaakatiko va Giyani a va tshiki ku loko hi ya voteni va endla tivhoti ta ti-mistake ku ma swi vona ku swilo swi le ku fambeni mara why hi fanele hi felelela ka xilo xin'wana leswi swi vonaka swi hitela handle ka sweswo swa tipolitiki kambe a ku na vanhu lava va nga kotaka ku yimela ku fana na n'we mi nge mi le ka association yo karhi a swi koteki ku mi nga ndla xan'wanchumu loko ve himpela ku na swin'wana swi nga fambangi kahle hayi ntiyiso maxi swi tele ngopfu swilo swa kona hi le ku lweni hi karhi hi ringeta ku mobilize vaakatiko swo teka nkarhi ku hi mhaka vanhu vo tala lava nga le Giyani va hanya hi ti-social grant loko ku fika minkarhi ya ku hi va kombisa ku ntiyiso wa mhaka i ku a hi nge kumi vukorhokeri hi mhaka ya ku loko hi fika a voting station hi tshamaka hi votela vanhu vava lava tshaku va vuya va recycliwa va ta endla hi ku va va ri na ti-unfinished business na mali ya mfumo hi ku loko time ya vona yi hela ku va ka ha ri na mali yo karhi leyi va swi tivaka ku ya ha ri kona va lavaka ku yi yiva so leswi vaakatiko va Giyani va fanele va endla swona a ho fanele siku rin'wana hi hlangana kahle ku ri na mpundzu hi burisana hi mhaka leyi hi ku hina va Giyani Economic Development Agency already hi na rona goza leri hi lava ku tirhisana na vona lava va deep austin hi ta va pfuna ku teka method hi la ku endla court verdict against swilo sweswo swi nga le ku endlekeni because van'wani va ti-MMC na ti-exco members ta council ya masipala wa Giyani vo fanele va yimisiwa mintirhweni ya vona hi ku a ku na laha ya kona naswona ni mi tweli bota khensa swinene vana na siku lerinene ku dya ku engeta inkomo a hi twi wena mingisero wena ku angula ku yini 015 a ni tivi mani le ku ti vutiseni ku loko a ni ri ka xiyimo xo hlamula a ni ta ku yini kambe sweswi a ni le ka xona xiyimo xo hlamula a ni hlamuli mina ni twa hi n'wina ku fana na loyi i nhlekani hi mi amukeleli ka munghana lonene hayi swi tikomba ku nga ri na ku na n'wana nga ni rhumela hungu la i ri yena mani i ri ni le ku ringeteni ku fona kambe a ni koti ku nghena mina ni okay ku na n'wana mingiseri la ni nga si hlaya ni hungu leriya loyi a nga ha ri kona loyi a layinini leyi hambi swi ri tani 015 tirhisa mathevela dp@sabc.co.za hi ta huma njhani ka ntluwavhanga lowa ku ongeti timhaka ta tipolitiki to ti rhangaku mahlweni ku tlula swilo hinkwaswo loko swi ta ka timhaka ta ku va hetelela hi tholana kumbe hi thoriwa emintirhweni hi ndlela yaleyo hi nge humi
buti wa mina hi ta huma loko ku endleke yini ka xiyimo lexiwa a ni tivi kumbexana n'we mi kota ku twisisa swin'wana kambe hi nge humi hi ta humesa ku yini vanhu va tipolitiki va thola maxaka ya vona na vanghana va vona ntsena ku ri va ta kota ku dyela na ku va lawula ntsena hi swa macheleni i ri yena Barry White hi ndlela yoleyo a na ha ku na muyingiseri wun'wana a nga rhumela laha na yena i rhumele ka email u ri mani ni ringeta ku vona ku ni nga yi kuma email liya ni yi hlaya hi ndlela leyo i ri ni le ku ringeteni ku fona kambe a ni ku humeleleni hi mina Norman Mabunda ka khansele ya ka vurhangeri bya ka Mngongoma vaakatiko a ni la ku hlaya but Norman kambe ve ri ku na un'wana muyingiseri laha i mani twa loyi ni ta hlaya kumbexana loko ni vuya mavhengeni mahungwini i nhlekani mi pfukile hi pfukile minjhani papa hi pfukile a khensa muhaxi vito ni Norman Mabunda ni huma eka Mngongoma lero ni nga ha hlayi leswi a mi la ku tsala a mi tsalela okay mi ri yin'we ya a ni tsarile ni kombela ku vhela ni hlamula muhaxi muhaxi eka xiviko lexi a xi karhi xi vekiwa ku vuriwa leswaku ku na vanhu lava nga thoriwa ku sukela va huma eka Mngongoma mina ni vulavulaka ni member ya khansele ya tiko ra ka Mngongoma eka tiko ra Mngongoma vanhu lava nga thoriwa hi project leyi a va se sungula ku tirha loko ku ve ku na lava va nga sungula ku tirha eka project ni vulavula ni nga tipinyingi leswaku ku na vukungundwani lebyi kulukumba ngopfu swi vula ku na loyi a nga famba a hand picker van'wanyana a replace lava hina hi ri tiko ra ka Mngongoma hi tivaka vona so ku hava vanhu va ka Mngongoma lava tiko ra ka Mngongoma ri va tivaka eka Mngongoma hi na maendlelo yo karhi ya ku loko ku ri na project leyi lavaka vatirhi hi tirhisaka yiswo ku buwa nsimbi ku vitaniwa vanhu va hlanganisiwa va ta ehubyeni ivi vanhu va fika va nyikiwa swiphephana va chuza ku yes u thoriwile kumbe no a wu thoriwanga lava hi va tivaka va nga thoriwa tanihi hi vaakatiko ra Mngongoma kumbe vurhangeri bya ka Mngongoma a va se sungula ku tirha ni lava ku ni kota ku swi tiyisisa sweswo swinene ngopfu ene ku na vanharhu lava a va te va ta sungula ku tirha hi siku leri landzelaka ku ri Mvhulu ntsundzuko wa kahle a ku ri ti 24 ta January a va fanele va sungula ku tirha hi ti 25 loko ni nga hoxi mara a va ha vitaniwangi vanhu valava so ku fika lava a va thoriwa hi mani a ku te nkulukumba loyi va nge i Mabasa i social consultant ya project leyi ku tlhe ku ta un'wana ni hleketa i suka ka masipala loko ni nga hoxi va ri i GA Maluleke i huma kona tikweni ra ka hina ku tlhe ku ta na muyimeri wa va ri mphenetse ni hleketa ku i contract lava ku nga vo va tirhaka ntirho lowa mati mati va endlela mhlave ni ya mahungwini ni kombela ku hi ku ni ya mahungwini swi nge heli ni kombela ku mi khomisa sweswo hi ta kuma nambara ya n'wina ivi va mi fonela ivi hi twa ku mi tshama ku yini mhlave loko hi vuya mahungwini ya misava ya awara yan'we hi nga hlwerisi Hlulani Fanuel Magayisa hi ndlela yaleyo Hlulani mahungu ya ri yini nongonoko wa Afrika wa vulavula wu ya emahlweni leyi i Afrika wa vulavula yi nga heti nkarhi mixer omgana lona FM inko timinete tinharhu ntsene ku bile awara liya ya kumbe timinete nkombo ku bile awara ya 13 ka mgana lona FM makomba ndlela hi ndlela yo yale hireri hingeri mina na wena lava ku tatwa ku yisa ku yini mahlweni ku xiyimo xititani ku ya hi Mabunda loko hi nga heteri ta vuya ka vona hi ndlela le veteri a ku setiri ka lava nga thoriwa va setiri anti va vula yini va nga va vula ku lava nga ka vengi ku thoriwa ka Mngongoma va hemba kumbe va vula ku yini hi ndlela yaleyo ke kambe hi lava ku vona ku va hi ta kota ku va hi ya mahlweni hi ta twana lava va nga rhumela ti-voice note ku na lava va nga rhumela ti-voice note ku na lava va nga hetelela va rhumela ti-voice note hi lava ku twa vona ku va ri yini ku endlela leswaku hi ta kota ku va hi twa tlhelo rin'wana hi ndlela leyo mhlave ni khomeleni ku va ni mi khomise nkarhi wo leha ni twe mi kha mi vulavula hi timhaka ta ku lava va nga thoriwa a
a ve le ku tirheni kambe ku na xiviko xi ri ku na vanhu va 13 va huma ka mugongoma. Kalanga hina hi hlamala ngopfu loko hi twa ku na vanhu lava va humaka mugongoma va nga thoriwa eka project leyiwa. Ina ha swi tiva ku va kona lava nga thoriwa mara lava hi tivaka vona tiko ri tivaka vona lava va nga phika maphepha un'wana na un'wana a tikweni a karhi a swi vona a ve le ku tirheni va ha lo tshama na sweswi. Nkarhi lowu nga hundza hi ze hi vitana social consultant Mabasa va ta hlamusela ku kasi vanhu lava hina va nga thoriwa why va nga sunguli ku tirha va ta sungula loko swi te yini. Mabasa va vuye va hi hlamusela mhaka ya ku no ta ha yimeriwe tiphayiphi loko tiphayiphi ti fika va ta foneriwa hi CLO va ta sungula ku tirha. Namuntlha swa hi hlamarisa loko hi twa ku na vanhu va ka mugongoma lava nga thoriwa va nga ku tirheni. Leswi hi byela kahle ku na vukungundzwani byikulu ngopfu. Ni vona kombisana mhaka yin'wana ya nkoka ngopfu leyi maybe vaakatiko va ta kota ku twisisa ku impela ku na vukungundzwani byi nga ku endlekeni laha. Hi nkarhi lowu ku na nkarhinyana lowu nga hundzanyana a ku endliwa swa mihlawulo ya tiwadi ka ward 24. A ku ri na majaha a ku na jaha leri a ri famba ri koleka ti-CV eka vaakatiko va ka mugongoma va ku va ri ka thoriwa. Loko hi landzelerisa kahle ka ku i va mani lava nga ku tirheni sweswi wun'wana wa voho loyi a nga ku tirheni jaha leri. Se swi tikomba kahle ku ku na swin'wanyana a swi fambangi kahle ka matholele lama. Lava a va koleka ti-CV va ti koleke ku nga se hlawuriwa yini ku nga se hlawuriwa a ku hlawuriwa yini ka branch. Okay, a ku ri nhlawulo wa BBGM na BGM. Ncini sweswo? I mihlawulo yin'wana ya structure swa vandla ra ANC. Oh, okay. Swa ti-branch. Yes. So aka minkarhi yaleyo i nga ku hi van'wani va vatirhisiwa mahleketelelo ya mehe i ku va nga va vatirhi ku ri na lava nga tshemisiwa ku hi ta mi nyika mintirho ku va kota ku ya hlawula tilidara to karhi kumbe varhangeri vo karhi aka vandla ra ANC a branchini. So swi tikomba ongeti ndlela leyi ya matholele lama swi nga endleka ku ri ndlela leyi nga tirhisiwa ku vuyerisa lava a va ya va hlawula ku ya hi leswi a va va tshembisise swona. Mavonelo ya mina mara aka mugongoma tikweni ra ka mugongoma hina hi ri vurhangeri council ya ka mugongoma hi na yona list ya vanhu lava nga thoriwa loko ku ri ya laveka hi nga yi humesa na le rivaleni yi ta amahlweni ivi swi langutisiwa ku lava va nge va thoriwile hi vona lava nga ka list na mara lava hina hi tivaka vona vhiki na vhiki akhawunta a wu byeli a va se thoriwa vanhu lava hi va tivaka va nga thoriwa amahlweni ka munhu un'wana na un'wana a va se sungula ku tirha. A ku thoriwa vanhu vangani? Ongeti aka list a ku ri na 10 ra vanhu. Ingaku a ku ri na vanharhu lava aka list leyi a va fane va sungula ku tirha siku leri landzelaka ukuthi huvo ta hina i ta sonto. Yes. So hi siku leri landzelaka nga ku ri ti 25 ta January nga ku ri mvula lowu ni nga hoxisi. Ingaku i siku leri lava vanharhu a ku vuriwe leswaku va ta sungula ku tirha hi siku rero. Mara na namuntlha na sweswi a va se sungula. Ni kombela swi tikomba ongeti lava nga sungula ku tirha loko na lava nga surini va nga sungula ku ve na vukungundzwani vo famba va handpikiwa ku va handpike hi mani a hi swi tivi. ni rhumeriwe nxaxamelo wa kona wa vanhu lava va nge ve le ku tirheni va kusuka aka mugongoma ni nge mahlayi maviti ya vona hi ku a va onhangi nchumu ku fika sweswi ku ya hi leswi hi nga na swona la kambe swi vula ku se ku ta hetelela ku thoriwa vanhu va 20 ka mugongoma hi ku na n'wina list ya vanhu va 10 na kombela loko mi kuma nkarhi mi ni rhumela yona na n'wina list yaleyo hi ta kota ku vona ku va fana vanhu lavawani na lava ke ku yisa mahlweni kambe va masipala wa Giyani na construction notes hi ta va lava ku na vo va ta hi pfuna ku twisisa ku kahle tatani Mabasa loko va ya ka mugongoma ro sungula a va yela yini loko ve lava va nga thoriwa a ka ha ri vona lava va nga yela vona ro sungula. Ni ta mi rhumela yo sweswi. Khensile papa inkomo. A khensa. Hi sweswo va ka hina se swi le ka n'wina ku mi ri yini mina ni le ka xiyimo xo hlamula nchumu tanihi sweswi mi swi tivaka laha hi nga kona hi le ka palamende ya rixaka hi ri sweswi ne lexi nga ta landzela i ku hi ta landzela hi lava va ka va masipala wa Giyani hi lava na va
Northern Construction Construction North kasi hikokwalaho ka yini ma Construction North va hi byela ku va lava vanhu vangani va va thole njhani va va thole kwihi na swihehlo leswiya swa ku hikokwalaho ka yini va fanele va endla ti-interviews a Tzaneen ku ve ntirho wa vona wu le Giyani ntirho wa wu le Giyani va tlhela va na tihofisi laha a multipurpose center kambe va endla ti-interviews Giyani loko ku ntiyisisi sweswo va fike njhani ka swo a Tzaneen hayi khona ka i mani twa lava nga rhumela ti-voice notes kovo va ri yini Palamende ya rixaka leyi i Afrika wa Vulavula. Hlekani botpet na muhumelerisi kwalano ni ta lava ku hlamula ka leyawo ku thoriwa ka vanhu mi kuma va thoriwa ka wadini va ri na yini i ntiyiso ku va ntiyiso sweswo hi nge heli hi swi teki swi yisa helo ku vanhu va tholana hi xaka u ta swi vona kahle ngopfu na loko vo fika ka panel ya kona va ku veve ku laveka yini yini leswi vuriwa un'wana va heti khale se tradition hi nge yi susi ende ku susa swona swi vula ku hi fa hi susa munhu ende loko susa munhu ende ku na problem yini se mhaka ku hi hanya na munhu ku ta ku tshama ka ha ri na vukungundzwani lebyi ku ya phambeni hi ku vanhu va ta tshama kha va hleketa kun'wana na un'wana u hleketelela munghana wa yena that's why ku va ku tshama ku ri ku ri na tinyimpi to ka ti nga twisiseki leswaku ku ta hinkwavo vanhu va lava mintirho mara vanhu va ta thola ngopfu lava ka vona ku tiva mani ku luya endli yini swa karata botpet inhlekani botpet timhaka ta mati botpet mina no wela ka ward 19 hi tona haleni ka hina botpet ku kachiwe munhu wun'we loko ni nga hembi futhi ni sure ka hlomela a ku kachiwangi munhu ende i ward 19 ka ndindani ku kachiwe munhu wun'we na yena yo ya hlawuliwa a bandla ehenhleni ka vanhu van'wana vo tala ngopfu ni matiko laman'wanyana mi kuma ku nga ri na munhu ku nga va jampini ku nga ku na 1 ku nga ku na 2 vanhu ve va tekiwa endhawini yo karhi lokweni ingaku swi fevheri munhu wo karhi loyi a nga henhla a humaka endhawini yo karhi ku ze va tele kwalani botpet yi lava ku lunghisiwa mhaka leyi botpet a yi tshamisekanga malavula na AK bota yembe ka ndhawu DP leswi nga endleka a Giyani man swi endleki Giyani ntsene leswi va swi endlisaka swo huma comrade i timhaka ta ku swi endleka hinkwako laha ku nga na comrade ma make sure ma comrade because ti-postulate loko mo langutisa ta ku tala DP swi discusseriwa tindlwini loko se ku fikiwa laha ku fanele ku thoriwa koho va kha va swi tiva va hetini va hisa lava ku va thola va mani so na ni ta ku ka vaakatiko va Afrika-Dzonga hi swi tiveni leswaku the sooner we understand is the better we move on with our life because these comrades va le ku tlangeni va tholela na tindlwini botpet swi normal and hina van'wana se hi swi toloverini ha swi tiva ku swa endleka swilo leswi enhlekani botpet ku na yin'wanyana mhaka leyi mi lavaka ku twisisa swin'wana a ni tsakela loko ku ri swilo leswi impela swi na ntiyiso ma ni kombela ku ndhavezitha maswanganyi va ta ti hlamulela hi voxe ku ri vona himpela va xavisela vaakatiko tindhawu ta ku fihla varhandziwa va hina aka tiyindlu ta vona to hetelela ke hi ku hoyi liya hi nga hi vona la ka social media ya ku va xavisela vanhu masirha ku fana lavo xavisa switandi meni vo yi nga ri a yi tshamisekangi botpet inkomu avuxeni mhaxi leswi swi nga laya ka masipala wa Giyani swi chavisa ngopfu mani swilo leswi humelelaka laya ka xiofisinani lexiyani mi ta chava ngopfu loko mo tshuka mi tshinele kusuwani hambi ku ri ku applya njhe swiposiwani swo ka swi nga pfuni nchumu like mi kuma ku hayi ko va na kun'wanyana mu fanekele mi celanyana mugerho wun'wana kumbe phayiphi yo ka yi nga fambangi kahle yi ri na tikhilomitanyana titsongo ku ri ku cela hi mavoko njhe swi nga endleka loko ka u nga ri connected na munhu loyi a nga laha henhla u nge ngheni sweswo ka swi nga pfuni nchumu swa vo EPWP mi yimaku njhe kha mi tlilina mi rhwalela maphepha a xiya mi rivala loko u nghena laha swivongo swin'we ivi na loko wo tshuka u ngheni laha u kuma ku ri u yo va na laki ra ku u kumeka u thoriwa hi swa wena hi ku munhu un'wana na un'wana na laki ra yena loko se u nghena laha mi kha mi bulabula mi kombisana na vanhu lavaya va tlhela va hlamala loko u kuma ku wena u yo nghena mara a wu tivani na munhu laha a nga ndzeni hi mhaka ku vona hinkwavo u ta kuma ku ri lava u nga na vomi 6 kuma ku va nghenisiwe hi ku va kha va tiva un'wana laha swi chavisa ngopfu inkomu botpet mpfukeni botpet a ni tirha na un'wana loyi a nga ya kaya a nga foneliwa
hi un'wana wa mukhanselara loyi a nga involve na timhaka teto i foneliwini va ku a ratana haleni vuya kaya a ni tirha na yena misa loyi a ku nga byeli munhu vuya kaya sweswi mbalini overall na phiki ya yena ni ni sendelini laha ni yi vonini mbalini overall na yena le ntirhweni. Minjhani botpet college chavani le ku tsandzekeni swinene ni vona na hala ka hina hala ka Hasani Dakar ku tile xo khurhela mapatu a xi ta khurheleni nkosini so n'wanyani wa membara ya vandla ra ANC a xi teka xi ya khurha le ka yena xi khurhelele ka yena ku basa hala kun'wana ku na ti-pothole muganga hinkwawo mara wa nga va nga xi nga khurhela wa xa ya khurhela ka muti wun'we ntsena swi komba ku va le ku hi feyileni ngopfu na lava va college chavani inkomu vaxa a mi hlangana na xikalavito la ka Hasani Dakar. Avuxeni botpet na muhumelerisi ya mhaka leyi vulavulaka mhaka lava swa ku na phayiphi boxeka ku hala ka ku mati i ntiyiso before hi fika kwale va ku vulaka hala a showground ni le xikarhi ka nhova ya Pugwana Green Farmer na Gijamandini na Pugwana kun'wana ku ngo duma ku hi le ka mabotoboto ku na papa un'wana wa swi kota ku ya laya a fika a cela phayiphi ku ri phayiphi mati ma nga humi hala ma nga phaki mati ma nga ha yi le hansi u yi cela namuntlha loko va ta yi pfala ka masipala within a week u kha vuya futhi a ta yi tsela swi tele swa humelela swi le ku humeleni na sweswi loko mati ma nga humi a tindhawini a Pugwana mati n'wukhomiseni vulavula very papa n'wana u risa tihomu hala Green Farm ku ri i mani wa ka mani a hi ku tiva mara very Green Farm n'wu laveni mu n'wi khomisa munhu yaloye hala la botpet a hi sukini wa lwa xivona Giyani ta ku vutomi bya munhu wa tima a wa swi amukela komu ni tinyiko Adolf Maluleke ku ri Friday ku te tani a hi pfuleni mahlo hi nga rivali madzolonga na mikitsikitsi leyi nga ku humeleleni le a Russia na Ukraine hi xitalo loko President Putin a kha va vulavula hi nuclear ku nuclear va nga yi tirhisa yi active swi tikomba hi swi ignore ende loko swo humelela ni pfumela ku plus or minus 70% ya misava va nga ya ka ku titsoneni hi xikhongela leswi nga humelelaka swi katsa tsunami swi katsa na corona andhawini yin'we matiko ma western xikongomelo xa wona i ku wikena Russia and the president ya Russia ni pfumela ku a yi nge pfumeli swilo swa muxaka wolowo hi tele ngopfu hi sapota ku Russia mara kha hi chava matiko ma western and sweswo swi nga endla ku nyimpi yi nga luwa ku hetelela ku va ku ri hava muwini and ku nga va na tiwundzi to tala ngopfu ka matiko malama ngo wona hi wona ma tisaka tibiliyoni na tibiliyoni ku sapota Ukraine ku yi provoka Russia sweswo a hi pfuleni mahlo hi swi langutisa marito ya Putin ni pfumela ku ya nge weli hansi inkomo a hi yeneni ka yena hi n'wi amukela i nhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene Kalanga papa ndini njombo this week I am so lucky hayi mpela Kalanga I le Giyani batwakali va yisa va vulavula timhaka ta ma-CLO swilo se swi cincile masiku lawa Kalanga ngopfu mehe eka ti-project ndi ve khanga ndi va CLO masiku lawa va kachi CLO yi guquka i supervisor ya project community liaison officer you don't have a wu report eka mcontractor wehe u ex officio laya that is why imkarhini ya ku tala u attenda iti-meeting na voho laya mara sweswi CLO ya tshama yi mbali makarapa yi thewukela nimpunzi yi chayisa hi 4 so but that is another point leyi a ni lava swa ku hi hleva yo hi Khalanga u nga va byeli moyeni politiki Khalanga i ntlango wa tinomboro ni influence so ha swi twa leswi ku vulavuriwaka and all that
loko hi famba hi campaignela swa ku ve ni la ku voteliwa hi vula swo swa ku ve ni hi ta mi nyiki mitirho hi ta endla leswiya and all that ene hi tirhisi vanhu se i vanhu lava hi va tirhisaku most of them a va tirhi ko va ntsena i problem loko se hi fanele swa ku ve ni hi va kacha se hi va kacha hi ndlela ya wrong swi vhela se swi va obvious swa ku hi se hi yo vhele teka vo lavaya hi va faka but it is our responsibility hikuva vanhu lavaya hi vona lava va nga tirhela that particular party leyi nga wina ene sweswi loko se ku fanele se ku va ni khekhelisi ku laka swa ku se ku va equal ene loko se ku va equal lavaya va nga tirheli khekhelisi a va ha kumi nchumu so neti ko va ku laka swa ku hi va ni ndlela swa ku how do we influence how do we wake up swi nga vheli swi va obvious nje swi endlekaka le Giyani kambe ni vula ku mi vula ku yini la mi vula ku hi mhaka ku n'we mi tirhile swi vhe swi endla ku ni a ni ngo loko se mi hlawuriwile se mi ri murhangeri a hi nge kumbexani mi mukhanselara yes a ma ha ri mukhanselara wa that particular party se mi mukhanselara wa vaaki hinkwavo wa vaaki hinkwavo mara i kepisi liya eka mehe u nge yi khipi of course ndi fanele swa ku mehe laha ndi ti portraya for all the community mara mbilu ya mehe ya halileka lavaya va nga ndi faka kwini eka power ene na me swa vava loko se ndi va vona lava va nga tirha va juluka va nga ha kumi nchumu hi ku kahle to be honest la ka politiki hi tirhisa the most vulnerable people lava va kalaka va nga ri na nchumu ene hi vona va endlaka ti-door to door hi vona va tshwaka hi dyambu ene loko se va tshwile hi dyambu ku ni vanhu lava va ku veni va ku voho swa mapolitiki va ku a hi ngheni ndhawu ka swona ene those people hi lava loko hi nghena la makaya va hi byela straight van'wani va hi hlongola swa ku veni mi nga ngheni loko ku ri leswa phati lexi vhela hi lavi ni ku xi vona ndi mara loko se ku fika va ku hi leti i mathuba ya lowa dzana ya ntirho hi vo va ku sungula lava va fikaku laya ene loko se ku fakiwe mapasi vo va ni nhlahla ku tomuliwe mapasi ya vo va ya va ya tirha na methu se swa vava la ka he but ko va ku a yi kona yin'wani ndlela se yi dina yi endla swa ku veni va kumeka se va endla leswi kalaka swi nga ri kahle so swi wrong leswo swa ku veni hi ya kacheli makhoneni swi wrong ngopfu ni metweli papa tikesini vana na ku hela ka vhiki lokunene nan'we swi va tani va a khensa baba sweswo mingisero mugena lona FM makomba ndlela nongona kho humelesiwe tinyiko moken xivambo ni khalanga pet mathevula ni anga ku hela ka vhiki ko koma swinene hikuva madyambu ya mundzuku tani ri kwala ivi ka ku tisela ngwazi ya mpfanganyiso mani amukela Ike timanga ta ku hela ka vhiki ti chava shem minjhani tu Eso era porque le na bala. Oh no. E wina problem le. Yeah. Yeah, no. Me ka ri kwailo kun kan famba ne aka. Ni va kan mi yingisela tesimo leti mi ti tlanga ko loko se swi no huma la. Yeah. Hayi. Valanga vayingiseri. Ay kona valanga. Vayingiseri very me blind musmasitu. Mara aba imashini valanga kambe awulata ku yibu no leswi mani ta vula swona ku la ta vula ku n'we mi ngi hilela ku mi ngemi ya ku hela ka vhiki loko koma swi tiveni ku vutomi bakitira acha loko i ku ve a vula un'wana na un'we wa byala ivi ya kuma u vulavulela xixevo ku hela nkarhi eka Afrika wa Vulavula mahungu eka